Ashafo mi mo bibi akwaba e de ba emergency Ghana TVS so na dani de ni ameka so ba so a wa subscribe wa like na wa drop comment no so e wo comment section ho e de ama me na ebusuafo ene mi buefu ankasa me de ababa we bi story e be down e wo fidie mu hase na ababa wa na asem o de ba ye ne se one bema okoko fufuo so okwa akopɛ adwuma agye okosia bema bi wo honom ayase de winti no yenia bai se bema no enko rent dan emma no na ene de enti a ama mebuefu ne se ababawa no efifie a ebusuafo eni baabi ababawa no ewo Baba wa no de na asem be pie mu ofide ma se woni ba bi da no na bema no aka chele so onko rent diamond bema no so onye sa ade no ababa wa no sa na we fifie enye se fie nso ni bio efie wo bi nanso ababa wa no na sunye den ni nua ba be kasa ni wofa nso aba be kasa ntebusiafo ye nsem enye nkọ na egotie mu nsem emras mama pache abiji yanko ahomane so em se obi wa ahomane so a opeso na odi nko enu nti ne yeto yen safre wi Eden wo ba enu ku ba twempana yaka ya no atum se enkwame ba dem na ne ho fe na ne na wo fre na se wo ye den tu ada nyesu ke tro maledi papa abi jensu ya mo ye mistake mo fo bia mo musa ne din hello ciao hello mommy me tonka uncle Chasamu anete say mommy mpatwe yo radia dawro man nura ne yetena asem bi ye di so aba ba bi ba ha ya ola be frɛ no Vera na yanya ne ntie se wa wo fase de no na nsam de ye boro so nra he bi ya wa opese o kire mu ntini ya frɛ wa no pe aba ya ampase wa wo fase na bo fase pa wo mami akiri ba ne me Vera ne mami akiri ba ne ho mpatwe na se wo se mo kra mo hwehwe no na adwuma bi ani wiase a mo fa kra ntum a wansua mommy mpatwe no kre yo yentie we machiri ba ewo me faze machiri ba otu kwan akroni ha odi akran ko to school Vera nko school ono wa she daddy akran ko to school akran na nko o maame e de no ko to mamu brekum akran na even ye free chiman and at the same time kran no the chiman ho kran sister bi berente e dan we fi on the sister not to pan on o ka say Vera no be kira akran ni free pan no adwuma o be kire ni free bla onye na taze ono be sponsor no akran na nsia the sakura na so den obi aka asem ofie ha wonti mommy nya say ye basabasa ka Vera bit ma fansebe ya won kire ye sa Vera ye ka se ye hwe na ye ntibenhwe no abusua ni nyina anya hwe kan Vera nkwa de ke bit ma hwe so Vera so den onu ani opaso ni oye no hu wi ase na oni na ma oye no o ma me digwa o ma me e to bode de ko Accra o ma me timi fa bode kago ka de ko Accra akura ni to ma me ncha even kura to ma me kwa fu nkura se Vera ko jam ye fu ma na se bode na ye toto no ko so nyimu na ye nyene se kura no akura no kwa akura betimi atena fie akopin so ma me beka ko bela ase abafie Vera nka akura ba ya de nka obeba kura na nka bi e wanu aduane dabi Vera na nka Vera zanka wako hand down wo brekum so the Vera kwa koto ubisa even kura first of all kura koto ayi o de say adepam eto machine man Vera ansua de over chance nyabotre Vera wo ya mo ho na wo se wo fasam a wo ka oboa no ye mfa wo nto adwuma mu da pacho de bi o mu mfa me nto adwuma ma obi amfa wo nto adwuma mu da de bi wo fa chance wate mommy Vera hunta on san kan okro on san kan okre die di kai Vera papa ya o ka se winimu no o ya wo de ya ma me wofa yo o fa chance kasa aha enti odne koto head adepam wansua and at the same time what had no koto adwuma ko han dan wo brekum ma no akura na nsua adwuma ma Mrs. South akwaje ni sika free down wura no ho
enti vela no ye hunya ono ankasa o maame ko ede body kodwa eti ka wo ha pa ne sei mba jo say ba ofa kasanya wo asem na meka bra kasa me argument no na me wa na sister penyi ono ma Mrs. Nkwala mienu ye fra ba akro pressure so na penyi vela na etosi mienu mo wa na penyi na de video ni sande ofa wo band wo phone so na me say ono se hwe video bi me kura na me nim say sa video kura no de say no kura nya me ani mo mi eno na me su pa enya ne maame ne number kra nke frɛ maame no mba jo say nya maame ne number nkasa nke frɛ no mama na nka so edwadini nti yakwa ya frɛ no kura ye nya no o edwadini o de eniama eku edivela no kura na even kura o fifie kura no wankra obi anti si akura vela no kura obi ani ma bi owo sisi a ono ani oposo ye no wan o ye akura bone me ka no kura na akire o me ka no kura na asema me ka nyina no kura vela na no oposo ye no bi san so o fifie o wan na okra no fa sister penini number ma fa precious number ma e mba cho yo mate wuni precious number monyen ma Vera fa chance ya da si o mba cho yo mate Vera also mi wum oda mi enu pe kom mu ye tu pe wona wo ye ketwa wo ma mi tumi di body ko enkraga ontimi hwe mama me hwe mi o mama ni na waye mama nya ne hwe mi di kan kotena ne chen madam fa me 10 million mama ejimi sika wonye nipa ma won say no am ka kira mo say mo pepe ma metim de obi like sister ba me say wo maame sie ma wo maame a wo mu tu pe edi body konkredwa edi na asi say wo ye ketwa no wo ne nam ma onhwe me ma say na wo tifie ma mpa cho me tifie na say na mekọ me maame nua no wo edi na wo free fie Mampa chona me ho kire me eni nti a me wo maame no aduane ma wonni bi maame nti baabi ayete na oti nti na wo maame ti baabi no akotena baabi nko baabi a maame ti ma me ba choma me nkire mu kakra na meti me kotena me maame ne nchen wo fie sai maame wo 21 na 21 years a me maame hwa me maame hwa me ye do to adwuma mu a wagyae no obi amfa me ntu adwuma ma me wo fa any precious ne maame ma me mfa me ma me maame school na ko enso an e de na wagyae ma no mo nhwe me ma ma mi scan tedua nini ma mi ni trongo chesa wo de aduane na no problem aduane ne Vera problem ma first one techiman ho ma me kotena techiman da techima bro no be ne yeso mpa cho kenten me kotena ho no ma me de me koma ni nua bi wo ho no ma me na me ko ni nchen wo nche no ne ho na mete da me kotena ho no ma madam baako oye master adepam ena o ka kire me ma me ne se mi nsu adwuma no na me ma me ni scam repair no ma me nya odiskala madam no enti madam ne su yo wa ti me mesu ne ma ye ne ma me no mo try no bi ebenya no enti mo ne mu sa no de enti ono wa wo ma mu mienu pe ma no so won hwe wo mo no obi entie bi me say enkwasasam na mudi no me stop da go tere me see ba fra wo maame na de enti o so won hwe wo no wode wa ba wiase no wa wo mumienu pe no se wo de won hwe wo eti ne nam ni me papa enti no de nya wo papa sem ti na ba Vera me say nya bo tere adekode a waye a wo maame de wa ba wiase no se won hwe wo na koda ba yoa wone nam na wo brɛ no wo maame ne nkyerem kye won pɛ wo a won ka ne emfa wo ma adoption ai yem peska ni bi ne emfa wo ma no no emfa wo nye ba tete etu me wo fe ka me say madam ne emfra wo maame ada na ha se hawo pa cho en ha me eti ya ko tere cho akoma to se no so omudi mitu adwuma ma mi hwa da nka me pa so mo be ma me kwan kakra nka me chilemu ma enti me kwatena techiman honom no me ma me no nsandi eska ba bia me kwa da network ni onka me frɛ me ma me nua no the line ma mo ne kasai ma na ma mi nsandi mi ska na no pressure so no wai ma wo ba bia ye wo no do ma ho ha enti ma na ma mi nsandi mi ska enipa o mo kasa o mo di sun braso me say oba mo watumi akum nipa wo ba wie no
na oboa me ni collecting me dealing with them kwada bebre na we mo no minimum omo taxes omo de nam me si e be frɛ wuni mpacho wuni a wode wa ba wiasa de kode a wode aye no yen ya ba gyire ma pache wa ma na fe aso dwaba ko no we mpacho asema America nti ode mekode oyi na ni kura ma minua no so okita mamu miensa no oni kunu ono na ehwe ne ma no techima ndwam na oton neema kwadu ne ye cancer body eto da bia ma okokro onyeska odi makotena ho no ma wo mamiska enti mi ma ba bia mi free su kwa adwuma no mutwe me de ne ma seta na minim be ma enti na ma mi fofo no ana bode na me fofo msa kwa adwuma no enti ma edru ba bi no still na ye frɛ ma me osu oniska akoda 21 a wo de also wo ma me nhwe oniska ka wanpo betimi apebibi aye yes valid aye wo de ane se me ne komode me na me frɛ wo se taduane ma me ene wan taduane ama me kiremu you go explain tayane ma me kwa minya akiri ba mienu enam se mantue sika wa adwuma ngona mantan se mintima na omo a mi senior for mu adwuma omo bedi matiru no na ma omo chiro omo adwuma ma mi ni tro no se wo ye kom ne ye be frɛ wo ma me na de kode a wo de aye na wo se won hwe wo no wo ma me se won hwe wo no won kire mo ma me friends eh Felicia me Adobia Felicia yo ti body na toto no we so toto no wo adabo chrome side kwabana kata do my area mpa cha han no de concrete ni passé bless man lady brefo wa wo brefo pa also ye ka fi be friend ma me penesu no ados mpa cha mama mo kwa mu betimi ya ye be friend no ba pa vera enna me se be frɛ wuni awo do be wiase se wo ye batan a wo wasede sa se wo ye etu de tena ne sei mama me no metra na vera tra ha ko ni to ma na wa be gina daka na ya legacy a one shepant mo de sa mo nche me wa one shepant vera one shepant me wa o sre on se won sre di o ye bia o ni yo o pesi di fa pesu so ka ho ye be bu sama me no adeko ai bi je manya ma me no yenya precious good vera betrasi na die ntia o ma ja wo sa na o mo nenam no hello precious ma PSC na ma chanya me adumo na nse erade adawro ma wo ma me nso me ho ye se se ehine wo ya doma na atachimai ampa chanya odoma yo anura ni wo sister odina sare yense emisa ho kire wo ho nti ye program wie no wo fa chance nso frɛ yen severa sabi on free fifun musa na ne maame kra wo mu mienu pɛ mo maame totɔ bɔde konkran na mo kra vera no mo hwehwɛ no mo hu no nti nyese bia abusua no apo na bibisa na vera peso chesa wo maame hwɛ no na ya me nwanwa sɛ ya wo mu mienu pɛ na eniema sa akoso no sɛn na sɛm ne tie okay mamba chu vera oya kra born to the extent say ye hwehwɛ no mpo ye ne ba bia wo sisia eko SS na mama me koto so yi machine de man say o say wuni made entu fia de wo hu to be sia adwuma ena mama me koto machine ma koto machine ma wo no ukosua ye na o say wuntimi nsua eno tachiman na o sign by o do ko fashion school na o sign by aye no ena me wo fa ba ko abroche no ka che say ena abroche no kokora mpo na wuntimi nka ba fa na oni mu di twura wuntimi nkwante be ya ombo modern wie school vera no so ne papa wa abroche ko bi ombo modern wie JHS na o sisa de obeko school mama ko bo ka ko to school bag pamphlet school pabo and the bro 10 near the ade
okwa yo se teacher ni bia pe wonti unko school ni biem na the books no koja madam say on ton ma ento sorry a u chikwa wo madam no so dan madam ne ka ena mema ameka say sadia unko school ni biem na ma me bo odwatili say ye indomie 20 million koto ho cylinder ne ade eno so ye wo de atwentare asanya boka to the say ma mema we say shito board ye enna obi fada bokro meba me bana free nentale o jinisika bi de kwapo so bebo ni dua kuno omo ba mema me ba tanya odo ne bana mema me atu otim ko free nentale 30 million 40 million ena ma me poka se to boas na ndo ba tade na de be chi na atwam na de fa ba uti ni de ma me atese o fele so beka se o ma me ne mema me corona course ma kroketu abio uti ne ma me tigina di ma me atema ma me su ya efi ho no mba enu fia yeti me ne na one ye ya aka oduwa na watwam kura yeti ma ye de dan ni bi ma han wo kuro no mu efi ho ye dan ni bi ma han so akon han dan wo baabi one ye ya aka oduwa na watwam onchi aye ena me ma me ka se nti so pese onye den ena o si ube o pese unkosu adwuma wo brekum ena ma me ka se brekum ho the scammers ho na me call school scammers nko a o mo do beje because so to work ska wie no wa fa ba ko be fa ko takra de ne ilisu nya tele bo ma na nkra ko 15 o mo do ko se o si wusisi ntimi ngina ho mbo tele na we chai baaye ene so ko fa se ni nia be ma so pese no wonda de ade na me na na ka sa de jaibra na obaye se me maami am obi scam abako handan wo brekum ene na ye hu na android ko TV so ama we fe wa na wunua no ena na ye hu ne biem obi a ma wo beba be hweme no wo ba hospital fun yilaye wa gemedo se minti na obaye na fun be yilaye o se unti na obara hospital to agi scan free ho ukra upewu o e ti ensem o mu kan nombo a ko anu ye hu baby o wo say me 10 million no ye na ko fa bag na kai wa de dan wo brekum ye hu baby o na ma andra no de be pese wawu so the de be precious gina ho hwe vera mama ka se to me asna fan o me ti pressure any loyalty me do nyame me asna fan pressure any loyalty e me hallmark se wuji bi na wuji bi ya e pe over me say pre wose wanye wodo busa no wose wanye pressure chigina so manjene do me ko mini ma menkasa maame me ko mini an honu ma fo no yila ni kunu owo ya no nya no fusuo ma ne ba me no yo obi ama otete ne ho kan wa no tu mi no ankasa me pa cho pre kasa ni etie o ma me say vera na de say no me ma me say akra o ma so na o ma me fa ya hwehwe na ye hu no nti me ma me onu nti me ma me anya pressure na me ka che ne so bi ba wi ase wanya ba so obi so wo ba ko na ase atele nti me ma me nyi vera na bi infinity me yansa vera be ku no pese me na na susa me se ma na no e de to the sense oni ni nya asema wa hu obetima yi agu so yo pre fa o ma me number na ma ye ne fra o ma me so why prekasa vera onso wani magua onni nchiremu wo ofa de aka ye nyina so oboa de oni aka nyina oboa eti wonko ade na wo ho a wo de obi atwa ntra o ka so mudi makotu ejuma manso ma techima wa me kwotena ye na ho chilo no sendi miska ene ma me se me da TikTok o ma ni nje ho so mu posti because me ko show mo ba odi so be braso sesia na ma ko posti ni ye hwehwe na wa so kwa galamse ase ye hu na na obeti a so nam ha e chi na obeti a so nam ha fan ye hu ba bia owo one ye busia precious pre maame kwanu tum pre na jese nya dia wo maame o yo ba tan bone se ontimi nhwe ne mo enhwe mo tobodo ye body him o ye body him man so wo ye mienu penti dia nko a na be ba mi say wo maame ye body him a on ya Catholic investing fan ka me be ko school ba bi pinti na man ko next year na meko o mu wo ye mienu po krampo so papa san wa bloche nti ma dia nko a wo so oni papa o wo so oni ni papa ye no kure obo ne papa bu so se hwi ena omo ka se omo be mana sa se ena me ma me se o papa kwa na wo de ba bia waduru ye asem ba kura ni ejina chese pressure yi vera pressure so hu nu ye na he
me keka ko 4 months if you me where dem hu ne bie mu ye nti ye nim ba bi o won na no na danfo bi si no wo Kumasi na ofre ne te wa bedu Kumasi na danfo bi si o be galamsa ase nti girl no mpo and Saturday no ba ye fe no si wati ne so mo aku bi na me ka se akokwo de ko ba bi a woni kromafo nye po mu e mai wa we mu ne ye do mo ko robbery no o be pretend I say you move baby when in Andro de be PTV so me crampo Andra na ma for send dia mamia no me see ni baby potin crampo we e ko hwehwe no wo he precious ya da se why Choma min chire mi di. Ya bre. Do ofa be kan nyina so wo fa. Do ni abai kan nyina oboa. Etu je. Obi go fe no. Obi je ho na go fe. Na no de enfa ne se Vera. Wo di 2 million atodi ya ne di balance mama pacha. Ne ba ga. Mama fa scan the film and fam. Vera, just one show brabo ya. Usha. Me say my wa we mu ne edom ko ro. Yedin jai. Firo fan kwasa sam firi ho. Ja. Obi e jantro go so. Asama wo fa be kan yi. Sa pe. Na wo ya yi ka. Se me mama no ohwe ni nti o kasa. Won kanu kre. Asa we bodanfo. On kanu kre. Na wan hye Vera, one show bravo ya. Mrs. Why be am ya? Wa fe na unua ba na o. Wo fa fre. What Jawas. Ma ka so ma meti we. Nka de ntam. We mu na brampa. Mame. We mu na o mbetumi agina wo ka. Usi na no wa gire wo say. No wa sosu. Ne pa nyina ba gi adi. Wo ye nipa boni me say. Se wan sisa wa brabo a ho. D for Brem, quantum. My disappointed for you, papa. No, Jai. Oh, Jajamin Pasa. Jain. Na Kaukano, Kauf, Kasa, and the Unia Bekasa Cross, oh, you ding. Jajimino. Jadio Chachano, Floconwa. Jain, Mammy Catakatamani, and my papa when it's Jai. I don't know, sir. The Piamica, who one is there, oh, my gentleman. She's to buy or dinner. Why not just say mama? Then what do you do? Hey, home yanka sass what big. Also, in Pia, what do you say, Mammy? Oh, you just what the amount. Before the when you say 4 months, name or Johnny Finis, how the one or the course you are born 2 months. You can't make it 2 months. It will call you no quarter to the course I galam say ni. It will say galam say ni bear maddy. And yet they're crying 100,000 dear. Don't make it. Et you vela no man in a skinting out the nam. And you skinting out the nam. Who ya could have bonny? My lady, me tea sending my miku jum, a top body, and the coquasha musacro yacabono margin. Because Omua, my lady, Omomutika get ya, and did wash up precious. No, what you want, why? Who ya like a oh, Jawas, I had a friend. I don't know, crash on my phone. Who of Abua? Why wouldn't you about us? Why are you questioning food cry? Why you watching? Says, oh, my crab, a catcher will say. Say now, take a catch on my mammy. What don't ever watch it? Oh, what this will nipa. Jawa Samuel, who yakuda. Usunians as a baby would do no. Oh, call him. Sabi, dear, tell him, no, but Jacob say. Kobusha Marcus Sefua, almost at his own Coco d'Ivoire, and the Burkina Faso Coboga mine, and then 2 women. Ababa Kamakama, Wuma make a quasso, and Kauko now you catch it. But bien one was in the bucket, Diagro. Maybe over Cobion and one on them. Now, so the Omami Tonyama, who's an open your mind, who now call, now, but now, yes, and now the band watch a leg, and then jump because kind of lady says, for you can say, now I'm a ono nya pe ono nam tenko ta samno wo yakoda e dia na ape hu se adede na musa na we jira ape abla pere beto bodi na wanu atua bifo wa bodi mali dinti ade avela ye no pa chon tentem kura de pe no ye status ye kan wo se wo for status wo kan wo sam na na ko bu kotodwe ma me wadawro manam yakra boni kan ye ma be men ni pe bi ape wasem ento ho sa
baby odo hina utom dika wo chesi wiase ewiase na wo chesi amame vela ade na abaje ewiase ade na abaje be me bia obefo bia obedi nkwasem akere wo be me bia obefo bia obi yusu be me bia obefo bia odu bedi nkwasem last minute undu wadwin be didina me kokopio prison ababa wode na wode wo ma me nka ne kure wo ma me nhwewo wo papa bu so foso nhwewo wo sisa susu wo nhwewo se sia wo saka chewo afire se wo sisa de oni to kwata kwapai na wo wa me pokobra me to abefa wo di for me da se wo da fa de na wo yi my lady me da se nyame nhira wo pa na onye okese my lady me ra ko papa ama ewraben my lady enura nkomo ana ye dia se de ne ye nyina ye expect no enne no my lady wa maniema agi ensem anka na me nemu kasa kakra o why na ne kasa kakra my lady wa maniema agi ensem hwe my lady nya bodo nkwa ne nipa bedi benya nkwa 21 years and now wonam ha kina wonam ha ana aduane on se nkomo na ye di nyina my lady se wadwene ko ne nkomo no so a ana wo ma miskani di ana menye skani di my lady ya wo bi me ka se eyensem hunu so ho ukofa be ma menye skani di na eyensem hunu but the boy ni nsem hu enra wo di ene ma ya fra wo ugina fon so because they what is ya bogani akra ni din why na nko apologize apu emtira ma wan wo nim dia mo ka ha Bellman Felix Chireme, you don't know what you are talking about. Yanko pa why Christopher my lady emena we yen so siuso what have the jam enu dia ya your friend no pick ye na me wo every right some dey the picture to TV so now wo a wo hye no unu nipa kra me ne kasa ba me nya no na na ehia me the solution why na go po bi chawo hwe de o mo kire my lady enti Vera sana mo wan wutu wa bra sebe wo abusua enkomo a wo fe di wo de eso kan sem tena enti mu 5 kranya no kre sana wunu eso ka ta enti mu 5 kranya no kre de wo so wo yensem wani na ho anantie pie ne nipa nche no wa free wiase wo fa o bag ya waduru ha na wo na mi nche dade so wo nam ha sei na sebe wo kono wa ma ehi fa se boso mennan omzo mu nimba bi anenam enti die na chese nsem a wo kan no kre bi wo mu enra Vera na betra boy no wani na eti die na chese boy Vera no wo chantra to Christopher so Vera Vera we lie na wani na Malady sample for we say mo ya na wo mansa memfa nya asem na nkwase asem na duru ba bia omudi se wo de wo adwene kire na wo ka akolai Malady so ye say ko hobiema enu akura ya gi aka say wo hu abrante en wase ne pe wagi atum one na dampre nu wa ma no 1 cedi wo se ne boso obema ni skanti wo nam social media no so na wo tie program na say adwene anka say de ni petri bi na atrima en commenti Malady commenti ti asem na ti asiansa na obi bi betwa watro sankwase afo se ya bi na Malady omotie obi jimi e be ka no kra na che ni bia won tie bia Malady sana ni subanche omu chocho sa ne ma we se o ma ti asem no ya sa Christopher ne chew edia okay Malady won tire die je enkopa ne chew we are friend no wono asem o ka kira IBJ unim se o ka wa che e no kra woni nada na wose wonya abotre no be peska ni bia ma no na no peska no obo ne dos nti wonte so me akora ne kwa starting no amani di Vera na tem se o be ma ne koda entintin na wozo high diamond no me friend no e be disrespect me say wo ye wadwen se me ya fra wo force na be disrespect me e be over yanyina moja wo yemu Malady eti se wa ye wadwen se asem na aba no wo be disrespect ya me amadazo ade wo de ba me so a e be over wo amo se mo mpa no kure no kwase Malady be force mama no kure no mo adadi ye be force ama no kure na ba me dia me se no kure na me di ye madwuma Vera ne ba bi o to sin eno me ka kire no so on pa dwuma nye on fa ne sanye eno na abeda di no kwadwofo ba eno ne nam a on pa bre a oni nam a odim nantie na ye na agenda bia no se ya na be wie no se ya na be wie no ena Christopher ne so ye ka bi kire no ne disrespect or the buy no ena ma ne na me start case ni kwa na Christopher no ena na me ka bi ma no 5,000 bi or the command
dan okay one ne koya agreement okay eti me say wo dia wo se wo beba me show so na wo be disrespect me e be over wo that's right that's right what's your tiano yenu dia yo we know what we are doing enu ma lady Vera na wa wo hwe niam mu kwa akire hu se niam bi nsisi so on se ne nyina epiem tie ebire bi wo kire ye enkirekire bi se tribute ben na wo kiro ewo ho Vera ye kan ni se no wadwon se busuafo mpe wase but yase edi edin na wagya no kurom ho anti ne wabu nua ene wo wofa kafa ho enti wo ye de yank wani mu ante enkoma ye di no emfa nso tin so mota wo mo pe wase pebre na no na ba ko no tuna nim abu asimu so na peto na nim wabu ya no no so betra se obi osia obi no na ba bi otie abubu no ti chinkire twai eso ko ha dan ma no na se yantene wo mo a obi asori anu waba ena obi ni me akọ eti ko jiska ma me na me ko ha dan wo mo da achi we wo mo ni da achi ma lady madam soleko o de fesika na soleko why soleko ebusiafo mi do bibia soso jibe ma yekohwe video no eba ye na ababa wa ne die obi a enye se ho na ekirew why ena obesi so na wofo aye na adwense bibia opebia meba meya ma ebi mo be ye o ba omu who the value of omuye na omubaye na omu who the value of it obi a opejuma we ya na maame wa make sure say wa yama bibi a opebia maame yema o wi abetina fidie mu hase so maame nhwew o papa nso oni baby papa wo sa na papa kwa wa abutire obi maso efie obi ebusiafo enye se efie ni bio the we are did the lady ni betina fidie mu hase na onsu no kwa na mekwa mewa aho me say oh adinti na be me ye ne sasa na efie obi we dwane fifi ama ni nia ne maame because of wuntu maame yale enne wa betina fidie mu hase so maame nhwew o maame nhwew enne o maame nhwew efie ewo ho awuni obi a yese dan wo ho wetimi atisika asanso akorenti dan wo baabi foforo unim dia odi usika ye bibia opebia maame ye ma ejuma opese usua o maame di ukohyemu a ena ejuma we ana peme ena den na maame asanso yiwe fi ho de wakọ baabi foforo me anka dia ne wofa ne beka ye na waka ase nye no kre no aka meti nedi na so ni nya ba no wa beka the same thing na ne wofa ne kan ne wofa ne kan ya oba ne ka ase o twatro no the same thing difference be animu enti no sena ohinini enna bedwafo etu ye nya ba no fu no onfentu ne ho fu ewiase wo hoi ye maame ne ye papa no omo ye kope mo ye ba kope focus ewo life mu ansana wa ma bema adada nti ye nua ba ne se na ye maame kan no onko fie na onkopa ne maame cho onko fie na onkopa ne maame cho owie a de da na koma so opese oye no onje na kuma nto ni yim because ejuma de se ejuma sua na opese oku se school na opese ade ya kwa ne se maame na ye ready se obeye bibia de ama no na nso no na onye na adwen se obede obema ne hu kwan ama ne maame ayede aye de ama nti yesre no onko fie na onko pa ne maame cho no sanzo nko tena bebi omo no sanzo nko tena ho no na ye prince ye benyi no yenya ye be paaba nti yenua be onko pa ne maame cho ebusiafo ha ena medimo ebesi channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section na medin educate maami esi enesen ye be sanso edin hyemu e wo fidiem hasen so ebio ebusiafo